ubwo nari gikomeje kubasobanurira ukuntu Canada Day yavutse n'uko Canada yahoze. Icyo Canada Day isobanuye rero ku bantu batubajije icyo kibazo mubashe gukurikirana neza, nta handi uzabisanga utabisanze kuri Amazing TV Show. Icyo Canada Day isobanuye ni iki? Ni umunsi w'ivuka ry'igihugu cya Canada, ubwo Canada yatangiye kwigenga tariki ya mbere z'ukwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itandatu na karindwi. Mbere y'uyu munsi Canada cyari igihugu cyari cyarakolonijwe n'Ubwongereza. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri izina ry'uyu munsi ryahinduwe riva kuri Dominion Day riba Canada Day. Ni ukuvuga ngo uhereye mu mwaka w'igihumbi magana ine mirongo itandatu na karindwi uwo munsi waje guhinduka Canada Day mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri. Ni kuri Amazing TV Show cyane cyane, reka dutangiye dusuhuza abakunzi bacu aho baherereye hose. Hari ushobora kutwumva aka kanya aryamye, reka tumubwire ngo ibitotsi byiza. Hari n'ushobora kudukurikira aka kanya aribwo abyutse, reka tumubwire ngo igitondo cyiza. Hari n'ushobora kudukurikira aka kanya ari ku manywa, reka tumubwire ngo umunsi mwiza. Hari n'ushobora kutwumva aka kanya aherereye ahantu atameze neza bitewe n'ibibazo by'iyi si, reka tumubwire nawe ati pole. Reka rero aho muherereye mwese tubakire muri kino kiganiro tugiye kubagezaho. Nk'uko bisanzwe abenshi cyane mwari muzi ko ukwezi kwa gatandatu kuri kurangira na tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi iri gutangira, ahanini ibihugu byinshi biba biri kwizihiza umunsi byagiye iboneraho ubwigenge. Cyane cyane turahera kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu nkunda cyane, cyabonye ubwigenge tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri. Igihugu cy'u Rwanda nacyo nkunda cyane cyabonye ubwigenge tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri. Ndetse n'u Burundi nabwo bwabonye ubwigenge tariki ya mbere z'ukwa karindwi. Kuri iyo mpamvu rero abantu benshi cyane cyane nk'abaherereye muri Canada bakunze kujya bibaza ngo ese ko twumva icyo bita Canada Day ni iki? Canada Day bagasanga umunsi bizihiza cyane uhuye n'ibyo bihugu mvuze haruguru. Canada Day rero uyu munsi ndashaka kuyigarukaho nyibwira abakunzi bacu bakomeze kutwandikira muri comment ndetse banaduhamagara bakatubwira tuti twumva Canada Day ariko ntabwo tuzi uwo munsi icyo uvuze Canada Day. Uyu munsi rero nka Amazing TV Show twaje dushaka kubasobanurira icyo bita Canada Day icyo ari cyo ndetse n'iki wari ugamije. Ese ni iki cyabaye kugira uno munsi ubashe kwizihirwa? Nta handi rero mwabyumva atari kuri Amazing TV Show. Mudutize amatwi ubundi tubabwire inkomoko ya Canada Day. Canada Day ni umunsi mukuru w'igihugu cya Canada wizihizwa buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Uyu munsi wibutsa igihe Canada yabonye ubwigenge ku mugaragaro binyuze mu cyo bita British North America Act yo mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itandatu na karindwi, ubwo hahurizwaga hamwe intara enye za mbere zari zigize Canada. Icyo gihe harimo icyo bitaga Ontario, habagamo icyo bita Quebec, hakabamo icyo bita Nova Scotia, abenshi cyane bazi muri history kubigishwa na Sundiata cyane murayizi twakunda kwita Nouvelle-Écosse. Hakiyongeraho n'icyo bita New Brunswick, mu gihe cya kera yarizwe ku izina icyo bita Nouvelle-Brunswick. Ubwo nari gikomeje kubasobanurira ukuntu Canada Day yavutse n'uko Canada yahoze. Icyo Canada Day isobanuye rero ku bantu batubajije icyo kibazo mubashe gukurikirana neza, nta handi uzabisanga utabisanze kuri Amazing TV Show. Icyo Canada Day isobanuye ni iki? Ni umunsi w'ivuka ry'igihugu cya Canada, ubwo Canada yatangiye kwigenga tariki ya mbere z'ukwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itandatu na karindwi. Mbere y'uyu munsi Canada cyari igihugu cyari cyarakolonijwe n'Ubwongereza. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri izina ry'uyu munsi ryahinduwe riva kuri Dominion Day riba Canada Day. Ni ukuvuga ngo uhereye mu mwaka w'igihumbi magana
w'igihumbi 1867. Uwo munsi waje guhinduka Canada Day mu mwaka w'1982. Nyuma y'uwo munsi ukimara guhinduka Canada Day, hari abashobora kwibaza uti ese kuri uwo munsi bita Canada Day ni ibiki bikorwa? Nta handi uzabyumva udakurikiye kino kiganiro kuri Amazing TV Show. Ahanini ibikorwa bikunda kubamo haba harimo ibitaramo bitandukanye, haba harimo concert, hakaba n'ama festival, cyane cyane ku bantu bari hano muri Canada ndetse n'ababashe kubikurikirana ku mateleviziyo muri Canada. Mwagiye mubona ku munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi habaye ibitaramo mu mijyi itandukanye ndetse no mu ntara itandukanye. Ndetse ikindi kintu cya kabiri gikorwa, haba icyo bita ama fireworks. Fireworks ku bantu baherereye muri Canada, cyane cyane muri Nova Scotia, mwabyumvishe mu ijoro ryahiseho bakubise ama fireworks menshi mu kirere. Ikindi cya gatatu kiba kuri uwo munsi ni uko usanga abantu baba bambaye ibendera rya Canada. Uzasanga abantu bambaye ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Ikindi kibaho kuri uwo munsi ni uko usanga abantu bahuriye hamwe nk'imiryango, ugasanga bahuriye hamwe bakora icyo bita barbecue, ugasanga batetse bari kunywa ndetse abasangira. Hari n'igihe uzabona abantu benshi babasha gukora icyo bita picnic, bagasohokera ahantu hatandukanye, haba bari hafi y'inyanja cyangwa muri paka zitandukanye. Ibindi birori bikomeye ku rwego rw'igihugu bikunda kubera mu mujyi mukuru abenshi bazi nka Ottawa, Toronto, Vancouver n'ahandi hose haba hari ibirori bitandukanye. Nanone ndashaka kubwira ko icyo bita Canada Day, kuki bayihereza agaciro cyane muri Canada, ni uko kuri uwo munsi aba ari umunsi w'ikiruhuko, abenshi bakunda kwita public holiday. Ni ikiruhuko cyemewe n'amategeko mu gihugu hose. Amaduka, amashuri, banki n'ibiro bimwe na bimwe birafunga kuri uwo munsi, kuko aba ari umwanya baba batanze ku baturage ba Canada, bakihereza umwanya wo gutekereza aho igihugu cyavuye ndetse n'aho kigeze. Nanone kuri uwo munsi abenshi nakomeje nturuka hejuru mvugo bita Canada Day, ni uko hari ibibazo ahanini iyo bahuye babasha kwicara bakaganira, babasha kwibaza ku kamaro k'uwo munsi. Nanone ako kamaro bagatekereza cyane, gutekereza ku gihugu, icyerekezo cy'igihugu, ndetse bagatekereza aho igihugu cyerekera. Hari n'ababasha kwibaza ahahise aha Canada, ndetse bakanabasha no gutekereza icyerekezo icyo gihugu gifite. Ndetse kuri uwo munsi hari n'ababasha kwicara hamwe bagasabana imbabazi ku bantu baramuka barakoranye amakosa, cyangwa hari abantu babashije kuba baragiranye amakosa. Ni umunsi bahariye wo kwicara bagasabana imbabazi. Sinasoza iki kiganiro ntakubwiye amerekezo y'igihugu cya Canada, kuko ushobora kutwumva aka kanya ukavuga uti se ko nahoze numva kuri Amazing TV Show bavuga igihugu cya Canada cyaba giherereye. Abenshi ndetse hari ushobora kuba abizi n'utabizi, amenye ko igihugu cya Canada giherereye ku mugabane wa Amerika, aho benshi bakunda kuvuga ko ari Amerika y'Amajyaruguru. Mu burasirazuba akaba ari igihugu gikoze ku nyanja ya Atlantic. Mu burengerazuba ni igihugu gikoze ku nyanja ya Pacific. Mu majyaruguru ni igihugu gikoze ku nyanja ya Arctic. Mu majyepfo uzahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone sinasoza kino kiganiro ntakubwiye ubunini bw'igihugu cya Canada, ariko nanone nkomeza kukwibutsa nk'uko nabikweretse hejuru, position geographique y'igihugu cya Canada ni uko ari cyo gihugu cyonyine gikoze ku gihugu kimwe ku isi. Nicyo gihugu gihanye umupaka n'igihugu kimwe ku isi, ahandi hose mwabonye ko ari inyanja. Reka nanone nkubwire ubuso bwa Canada, ni uko ari igihugu gifite ubuso bwa 9,984,670 km². Ubutaka nabwo uzasanga bufite 9,093,507 km². Amazi nayo afite pulsa hafi 9 zingana na kilometero kare 891,163 km² nk'uko nari mbivuze. Amazi akaba agize 9% y'ubuso bwa Canada.
akaba ari n'igihugu gifite ibiyaga n'imigezi byinshi cyane ku isi. Canada mu bihugu binini ku isi akaba ari igihugu cya kabiri gikurikiranye n'Uburusiya. Nari maze kubabwira ko Canada ari igihugu cya kabiri ku isi aho gikurikiye Uburusiya, hanyuma hagakurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagakurikiraho igihugu bita Ubushinwa, hanyuma Brazil igakurikira. Sinasoza kino kiganiro kuri Amazing TV Show ntakubwiye intara nini muri Canada. Intara ya mbere hanini cyane tuzi ko ari Quebec, iya kabiri akaba ari Ontario, iya gatatu akaba ari British Columbia, iya kane ikaba ari Alberta. Reka nsozereza hano kino kiganiro uyu munsi nari nabateguriye kivuga kuri Canada Day. Nizere ko abatandukanye muherereye mu mpande enye z'isi mubashe kumva aho izina Canada Day ryaturutse ndetse n'impamvu babasha kuryizihiza. Reka tubabwire rero mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Amazing TV Show. Ntahandi uzasanga kino kiganiro kivuga kuri Canada Day uretse kuri Amazing TV Show. Mukomeze mudukurikirane, mukore subscribe, mukore share, mukore like na comment, hanyuma ugende wandike muri comment ati ndashaka kuri Amazing TV Show muzavuge kuri kino kintu. Turashaka kuri Amazing TV Show muzatuzanire uyu muntu. Turashaka kuri Amazing TV Show muzadukorere ikiganiro ku mateka y'icyamamare iki n'iki. Amakuru yo nakagarukane kuri Amazing TV Show. Mukomeze mudukurikirane, ukore notification kugira ngo uko tuzadukora ikiganiro kizaje kikugeraho. Murakoze cyane, murakarama. Nta handi uzabisanga ni kuri Amazing TV Show. Ntibikiri inzozi ku bantu benshi bari bategereje kuba bakwifuza kujya mu mahanga, bongeye bashizwe igorora. Mega Global Link yongeye yaje. Abashaka kuza kwiga muri Canada, abashaka kuza gutura muri Canada, abashaka gutembera, Mega Global Link irahari kugira ngo ibafashe. Mega Global Link ifasha umuntu wese wifuza kuba yaza kwiga muri Canada, ushaka kuhatura n'umuryango we wose, ushaka kuza gutembera ndetse n'ushaka kuza gukorayo rwose muri Canada. Mega Global Link irabafasha. Ushobora kuba nanone wifuza kuba wajya mu bihugu by'Uburayi, Mega Global Link irahari ikagufasha mu gihugu icyo ari cyo cyose wifuza i Burayi. Ushaka kujya kwiga, ushaka kujya guturayo, ushaka gutembera, nabyo irabigufasha. Ibindi muzaduhamagara tubabwire ibisabwa byose. Ni ikigo cyizewe kuko ibyo mukorana byose mujya kwa noteri mukabisinyira, iyo bidaciyemo bagusubiza ibyawe. Murakoze rero, mugane Mega Global Link ubundi mutembere amahanga, dore ku isi yabaye umudugudu, aho washaka hose wahatura.